o fongo le sa ia fa tala fa fo le tunu o le tapo inga le nei tula o le uli tala mo lo fa fongo mai tala tumua fa to e se alo ia pa me nei tunga sa fa o tia mai sa wanga i te singa ma lo mai ka le sia lo loto ati ngorunga ke pasir fa wa fa ingo pomo fa tun o ma mau de pasifika ta longa o le io le tum fa inga le tu Samoa o le ale mutai ina fa fongo ia fa lo telino ni tala o fatto esse alo ia nei al parmi New Zealand Christopher Luxon il parmi le tangata sa faula tia mai sa wanga tu singa le malo mai kale sia o se fatto e singa mo ila tu sa o ia nei sa wanga tu singa le malo mai kale sia pio na levo no fatto il tali ia li totelo ila to sa faula tia o le totelo ila tu sa ia il parmi ne fa longo ile fatto e singa e ula vai lo tangata uma sam fo na mo wala no a wa yai e pio na le fi ta fatto e sei Luxon e fai masuo ma lo ile le bave fai o singa yoinga ina ia silia tu ai sele leo le pui puingo ila tu sa yai ine tu singa ta e ta o foi o tanga te to tasi sa yai ine tu singa sa fai ngo fio na fia ine sa wanga ai onisi sa tili atu le sapa sa yai ono i tu ai ngo tangata e yai o le to tele o tanga te Maori tanga te Pasifika le au longo noa mai la tu e ia fianga tu mau o te mai te Maori ma le Pasifika sa sapa de pai longa tingata ma tu vai nai mo la tu ainga ngana manga nu dai fai lo ai foi fa mai aina ma lo ai por am tina o ringa ruenga I fautua ngai lua suma le balu le ripoti al komisio sue dai fai lo ai foi le investi le malo le tosuma le 2 milione tala I le CTI o le leo fatinonga o ye nei a o ngā lua I fatinonga fou mo le toe fale leinga o le tai le leipa Chris Hickens le sa ya falia o whainga malo wha solo mai le leipa sa iai koe lo lato sao I nei sa wanga. Ma ia whātu e se ai e whai masua le leipa I le lea mana ia ina lea o I lato sa fia I nei te singa. Sa maolunga se whalungona o tia sao iai lato a whawhelo ia lau te te hi koe Māori le paka le Lori Hill Park I whangarei e le silio ele tau nei. E fai tu wafe mafe tangata sa te wafi e langoina lea solo o le au mātua ma whanawiti a inga tangata o le ele ma tangata o le whengainga o le oitangi o le tuwhātasi umanei moa ian tau o tangata Māori sa a waifātasi umai tangata e pesenga ai le whai ale whola sanga ni sili o le whai li pote le to ni sila sa ia I le tu wafenga sa ia whalia se vainga sa o iai tangata sa tu wafia I le mawalunga o le langona o tia maloi mata sa va ia nisi o le asolo na rua le nei o le hikoi e pona te ai le tula fono tau wha au le pātia le act mo mata au whasil sino le whea ngai ngare wai tangi le Treaty Principles Bill ma iei ngā whātino le whainga malo so whātasi wā pia I tangata Māori o le asolo te te mai le motu nei mātu o ni sila o le amalanga makti whangarei I no shoa I le so ai le I whaawa watu ai Wellington e ma le whaamoe moe tonu le pārmene I la solua o le nā mai aso asau e fai tu wafe ma fe trato o ia fa mo mai ora fa sia tu ile sto de a oanga ia tu I Wellington o mai la mona te ina ta I le hikoi o na fe loa I le ta yulo le parti le act David Seymour e ona ina le tu la fono tau faufi o mai ona tele no ia le parti mi oni sila Christopher Luxon il president filio America Donald Trump telu mai le manu malo Trump le fa nga palo tele na mai aso o mai ona tele no inisio ta o le rangi au fiai ma le presidente Russia Vladimir Putin le pare mio Israel Benjamin Netanyahu ma Xi Jinping o China o le tai masanyo fa tele no nga Luxon il proclama le Morning Report le Johnny Sila sa sui le te me fai ina o fa tanga le telefoni mai America tele no ai tu si ai lungo le penga tu se inga exa fa ia Luxon o ni Sila ma America yes to tanga ma stele toi umi dai tu si ai sa tele no ia Trump ma avielen fa malo ilona malo ma o tau fai mani li ai le loto di tau o so tanga de va tu e lua ma o South Uni e fa wa wai o Luxon o la nga ia tu le fono tanga le APEC Peru le stofio le va aso le o la pelo e mal presidente o la fase esse America Joe Biden ta fatto sina ia Trump le tapaina de tu pretongi fa la ponga I leo atu la vale lua se 40% o lo fa au faleatu o se vai nga mo na ia nga fa tino to ma ai nga fa mo leo America sa mo atu la pata ia election ia le vave fai o fai unga tanga tani sila winga ia nga fa tino Trump o na tu wau
e a fia i New Zealand ino silingia winga de fato sina Trump le si tio tu per tongi fa la fonga o lo fa o fale atu le fodinga mai le mo ai mo New Zealand ya na lo e pe ona ye anu mon fasti waina mai si loa esa tali election e mo mi New Zealand fa tali mo kilo o a tonu ai inga fatino o le a fola siina a Trump. Wa faalia le loto atu ngalunga fa inga malo ke passe winga fa wa fa te ingo pomo fa te kai fa ton tonu wa mamao ile vasa Pasifika. O le vasa toluai sa whanai nei le fita Amerika yala na pomu fa te tai le ICBM po le Intercontinental Ballistic Missile. Mai le no whanga le Space Force i California. Ma le lea ne lungo le moto Marshall Islands. O le fa te inga muri mai fa te inga o pomu fa te tai whananu mamao fau ko re matu i le stosu tasio ke topa. Le fa va senga ina me fai ona lele le mamao i tiri mariva e tonsela luas fura maila. E pena fausia ina i ma fai ona ausiai ele o Amerika. E se fa matalanga i le astona nafi sa fa ali ai o pisa o le presidente o ke pas e le tali ai na lo na tunu i le fa inga muli nei Amerika. Le sa fa le solulu le vas to vai. Sa fa o popo fo i lea i le fa matalanga tsia i le tusa. O le tūlanga o tuai le tunu i le pomu fa te tai whananu ma China. Le sa whana mai le Pasifika le masin tuluai ma fa te tai ngā iste tunu i keimi o tona i tunei. Sa longoina i kiri pasi i le solulu o le sono le masin ne o Novema i le pomu fa te tai whananu ma Amerika e le o fa au pengaina i le aso lava le sa whanai nai. Ai o fa li e kiri pas e tūmang lava le loloto lo atu o atulunga i le fa awawa nei fa tai inga. Ia taro talonga i le mai ayo le ayo se faya ina kau sangrei o la kapili ke te mai tra i Samoa le pitu Samoa. Ma tama wailo na mano i le tamar sangari po le rorangi le roa femere lo furema. Ma seti a ino le tūlanga i au numero mo mo le tamar sangari po le Pasifika i tami sanga te mai tra. O le faya onga whaururu Jamie Sawit o i falia. O le lato fōlanga i le kai trai o na maia. O le marui o le tomu whainga tu Samoa o langa langa i langono le whaanga i tia masemiti mitanga. I tangata Samoa. Ai o tau tino Sawit, i ale mana o e whātu langa le se tuinga o ngā. Mo reisi au ngā tūpulanga o teina ta ala Samoa. O ia tā wai, o le ngata o ios tangata i langolanga tele le ta alonga ta mai kai. Ai o le tilo mamau lea i le malu malo, i le ipu o le rorangi. Ai le Sawit, o le ai a sia Samoa i le tūsanga fōi se teimi au lumana i le tamarasanga, o le ipu o le lalolangi. O le tāleni la kapifa vau malo le luspo wete le Black Sam Kane e tawa ua muta. O no se tae tele lu naulu sa fia le talo sa manu malo ia ailani il fai ungo le vasto. O le ongo le manua o le mpana talo mo le talo ngama Forani Parish il fai ungo le vasto nei maulo na winga. O le aiese fesuia inga faya ele ui tolu luspo wete. Ma le wingi a matelea o le mfai fona talo no le apia ngalo na lima. O le firfili ai fo ile talonga. O tā pātu nei la de pule ngā All Blacks le kapteni o le All Blacks fuma le lima, o le All Blacks 15, ma le lusfoweti le alo Samoa i a Duplessis Karifi, ia ma le tamtamo i le leina tua, Che Fihaki. Ma o whaamauni a fo i a pule ngā All Blacks, o lusi foweti a Ethan Black Adam, a Dalton Papali, le olo i a Peninsula, o le a wa i atu le au, o nolo tau wha to a pema manuia, i a tonga fitinga o a fiai. O le ta aro la Kane o no winga e fa ono yesa fisu ya inga le tolu le luspo weti wala se tete fa se tu o le skalamu ile numero valu ari sta vea il ofu numero fitu ya sa mi peni finau ile ofu numero 1 fa sengana nga ale le Samo asi ma tatu ma se tuina pe o tuina tu nei le sokali ile o white ni siles pato sinanga fa popo te wive ai ele manu malo ile awal o China qualify mo le tamu stangari por rolangi o forfola ina nei malai ni sile te malo ta alonga eloi au sisu nga champini ia mali ta alonga tu nga champini le o China ya mato te san fo fa rier fa ver sokali o China o le malai sky stadium o lenkone o la tani malo ta alonga semi finals ile asu for ile lu sitazio mati ile tolu le o ni mali fitu le fianti ai malai Eden Park o Kilanio le ta malo su nga champini la son fo lusu fa mati le fitu le fianti ora we mano malo le alu sa ola me jamur sangari por rolangi Canada Mexico ma America le rofa mare fono ai ora o fa ina ora ma ora sia mano ta aloi ma se isi au fa tu langi al fala por tonga le FIFA le rolangi
Morisia va noe awa ya ile tamar sanga ni polaroani. O we fa ole awa ile tamar sanga so na champiri ni selene. Ole ai loi fa so longa muli luo fa so longa klupu o ta longa klupu. I sila ma papu ni kini ile masina nei. Ole o white sa fa to ile loina tahiti tolu le ai fa so longa momoa. Ole ta alo mo Vanuatu Hamilton ile po let's free. Ona ta alo ile masta moa o kilani le so fua. Ole va so asau. O tiro ia nene ti polo le rolangi mo se atu no fo e tani maro e fasta longo le tamar sango o ni ti polo te o lima sao tawa ale rolangi le o ilo ai o le fasta 5 World Series. O fari ai o le vai ngole ne ti polo e pio vai ele sao sao o telo le fasta moenga. O to sina ia tunu e fafo ese ma tunu e ma sani ona ia ala to ai tu malo e tali malo e le ne ti polo i le fia tali malo le i le fasta 5. O kala estete ni sila o tolto sanga o tali malo e tamar sanga fa te sanga o le ne polo le sa tali malo e fa un vai aso mo se te muni o le tamar sanga e vai ai a we ono e pito e lungo fe tau ile vai nga popo le ne polo e au fiai ma awali sa bala ulia e awai le la tu vai nga o le ne polo o Seiuli Hupa o ni sila le street president o le ne polo o langi we falia o le tino fa va o malo le ta longa o lo o ia se nga senga o le atina ino fufuanga pa pisin ki fo mata amsana bo wa fa ya nei va sala nga moni ofa e af ki ai mali malo in the fast 5 ai ta wai o ye nei ni tulu o to snato se tula nga mani e tele mongre nei polo e pe ona nganu lu nei ia tala na nei oli mo wa sa fi pa mai soi